Počitujúci opredzenie vlády Srbiji, že by še rovnomírno rozpodeljela terha migrantskej krízy u ceku formovanje vecej menších prilapjajúcich centroch, a tak čeču i chvíľkovo i drugi aktivnosti, ta u tih ramikoh treba i spatric zbuvanja na terenu. To aktivnosti pomedzi ministerstvom i komisarijatom za migraciji i tu lokalna samouprava neučestvuje. Za teraz zo prilapjajúceho centra u Šidze do centra u Adaševcoch vymestení 150 migranti i ostali okolo 300 osobi, familiji so decmi. Do Preševa odveženi zo Šidu okolo 200 ilegalni migranti, a zo Beogradu do Adaševcoch stihli tiež okolo 200 migranti i chvíľkovo tu prebúvajú okolo 1050 osoby.